Rubavu nimwe mutahiwe nyuma yo kwishimirwa cyane i Musanze n'i Kigali. Korali y'itorero Adeperi mukunda Jehova Jire Poste Sepien Iyereka yishimiye kubagarurira igiterane Imana Iratsinze live concert season ya gatatu, izabanamo n'amakorali yo muri Rubavu mukunda Bethlehem Choir, Bethel Choir na Elroy Worship Team. Tutibagiwe abakozi b'Imana basize amavuta Reverend Pasteur Nimuragire Jean Marie Vianney, Senior Pastor Izayi Ndayizeye na Reverend Pasteur Binyonyo Mutware Jeremy. Kizabera muri Stade Umuganda ku ya 22 na 23 Kanama 2026 guhera saa 7 z'amanywa. Amarembo azafungurwa saa 5 z'amanywa. Abigoma na Mahoko namwe ntimuzahabure. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 608 111 0788 456 015 cyangwa 0788 308 312. Kufatanye n'akarere ka Rubavu ULK n'itorero Adeperi.